jotonw lamsogo by dada manai te dol song jotonw lamsogo जों tinini update full notification update nagi nailinai je fuji ni job army ni job rok khaigani interest tongnai rok ke nirok boyos obarangi thanga hi wasogani nangya o notification nailedi relaxation angya fana belai 40 years ni saka angaibo nirok komuno apply khlai manai je army go job khaigani hi wasogoi tongnai rok class 10 ni siming ne apply khlai manai kaham jaga go no post tongo nirok jotonw nagi nailedi video no paithak jora nailedi te je masak video no share khailedi te je job naitogoi tongnai government job rok naitogoi tongnai Indian army rok naitogoi tongnai rok ni bagai hinke o job nirokni bagai notification belai khene khobor kaha sokhaijak hinke te daily update video go nirok no notification roi ronai hine kaisa jaga ke update roi ronai hi ma phaimani tini ni update do private job ni krifane government job ni no changnai nalinai video no je masak share khailedi kete nirok ni support omai ge rogoi tongke an bukharo bo sarang nirok no daily no update rogoi tongani bagai like khaila hangke ani bukharo sarang omai ke nirok no update roi tongani bagai nirok no fungai ke search khagi naidi hima sawo tani hongke ang horni 12 ta ni siming 2 ta go upload khaimani bagai nirok update ongmai angi mawo haini bagai nirok fungai ke search khaidi ei channel Tripura job channel ni omai ke notification rok nirok no manai nirok ni important notification rok tongoi maga interview rogani bagai te government job rok naitogani bagai o kaisa jaga daily na update ono nirok no ang roi romani bagai nirok nangmani rok tongoi mawo ingke padi jang tini ni video no leria kari nainai recruitment in Territorial Army Infantry Unit o bukhak tike job najangnai o jaga go rally khlaijangnai nirok Tripura ni engaibo rally thangai bo jaga go rally ma khlaiginai bohairok ni details rok o video o no jang nainai kwbangma vacancy ni o jaga ni tongoi tongo recruitment for following Territorial Army units will be organized from 12 November to 26 November 2024 engke 12 November ni siming 26 November jora o Territorial Army unit ni bagai organize oma cholenai je omo khlaijang mani 12 November ni siming 26 November jora rally engke o first day tongo 107 Infantry Battalion TA 11 Gorkha Rifle nigo te 113 Infantry Battalion TA Rajpudo tongoi tongo bomke vacancy wise ke te 119 Infantry Battalion TA Assam 121 Infantry Battalion TA Gar RIFF te kaisa vacancy for recruitment soldier general duty nigo 328 vacancy soldier housekeeper nigo 11 soldier washerman 10 soldier cook mess nigo 2 soldier equipment repair nigo 2 soldier clerk nigo 7 soldier chef nigo 17 soldier hair designer nigo 9 soldier tailor 1 soldier chef special 1 soldier artisan metallurgy go 1 area wise schedule of recruitment is as under omke je schedule date snajak mani je recruitment bobo jagani te bobo tarigo nirok rally khlai manai je jaga thai district ni Tripura ni bohairok ni bok o bokfroma ronai o joto details or jaga na nirok khanagi naidi te nailedi 12 and 13 November date really makhlainai je district tongoi tongnai ro je area ni Sikkim Andaman and Nicobar Island ni ke 12 ni siming 13 November 14 November ke 6ta district khopjagai je west
West Bengal area ni 6ta district khopjangnai Nadia Hooghly Howrah Kolkata North 24 Parganas and South 24 Parganas o jaga ni hingke kaisa jaga gono location hingke 7 Assam Police Battalion Ground Soraikhola Kokrajhar Assam o jaga go thangai rally ma khlainai te kaisa 15 November 2024 ni duita district ni o jaga go rally ma khlaiginai Poshim Bardhaman and Purbo Bardhaman o district kainai 15 November ro nangnai jaga thai to kaisa jaga go nangnai 7 Assam Police Battalion Ground Soraikhola Kokrajhar Assam o jaga go engke kaisa 16 November ni 2024 ni go ke duita district West Bengal ni Poshim Medinipur and Purbo Medinipur brok kaini district 17 November 2024 ni go charta district West Bengal ni Birbhum district ni te Purulia te Bankura te Jhargram o district charta district brok ni 17 November ro 18 November rong ke duita district ni West Bengal ni Uttar Dinajpur and Dakshin Dinajpur 19 November rong ke duita district West Bengal ni Malda and Murshidabad 20 November 2024 ro tinta district ni West Bengal Darjeeling Kalimpong and Jalpaiguri 21st November 2024 ni duita district West Bengal ni Coach Behar and Alipurduar o kaini district ni 21st November tei 22 November gongke Kokrajhar ni 23rd November Udalguri 24 November Tamulpur 25 November Chirac 25 November Baksha 12 November 2024 Nagaland jaga ni hingke 12 November ro 13 November ro Mizoram 14 November Meghalaya je tabok tein ronok first nising saga kisa Sikkim Andaman and Nicobar Island ni je tongui first nising je a ni siming N jora tongui tongnai rongge je 16 November jora inki tongui tongnai rongge brok rally ma khlagine 7 Assam Police Battalion Ground Soraikhola Kokrajhar Assam o jaga go thangai rally ma khlaginai te kaisa omoke r ni go jengnaginai ke 15 November 2024 ni 9 district nai o jaga o Lower Assam ni Kamrup Metro Nalbari Kamrup Barpeta Baijali Bongaigaon Gwalpara Dhubri and South Salmara Mankachar obonike 15 November 16 November ronke 6 district nai Central Assam ni East Kargil along Nuagon Hojai West Kargil along Dima Hasao and Morigon and 3rd November tinta district ni North Assam ni ke Bishwanath Sonitpur and Darang o tin je or tongui tongmani brok ke 16 November ro jaga thai Masimpur Military Station Silchar Assam o jaga go Tripura ni bo o jaga go nangnai engke 16 November no to nong saha 17 November ro engke district 9ta district ni Tinsukia Dibrugarh Dhemaji Charaidio Sivasnagar Lakhimpur Majuli
Jarhat and Golaghat 17 November 18 November angke tinta district ni and Barak Valley ni Kachar Hailakandi and Karimganj 19 November Arunachal Pradesh 20 November 2024 Tripura ni o jaga go rally mak lagi nai ke Masimpur military station Silchar Assam o jaga go thangai rally mak lagi nai 21st November 2024 soita district ni Manipur o je tongui angke Imphal East Imphal West Bisnupur Jiribam Kakching and Thawal 22 November 2024 ni kongke tinta district ni Manipur ni Kamjong Ukhrul and Senapati 23rd November Satta district Manipur ni Chandel Chura Chandpur Kangpokpi Tamenglong Pherjau Tengnupal and Noni tinta district ni o satta district ni 23rd November 2024 jaga thaingke o je tongui tongnai rong ke uni siming set jora Nagaland ni siming je tabok 23rd jora 12 ni siming 23 jora tongui tongnai rong ke asuk tarik ni siming ke Masimpur military station Silchar Assam o jaga ko thangai rally mak lagi nai Tripura ni toni rong sagi rong 20 November 2024 ni Masimpur military station Silchar Assam o jaga ko qualification o sung nagi nai te reporting time no sung nagi nai lani tabo reporting time for candidate for physical test at the venue is from 5 AM to 10 AM on the specific date reporting time ni rok thangai ma tongsogui nai o physical test ni bagai 5 AM ni siming 10 AM o thangai ni rok ma tongui khlai nai the medical exam of successful candidate of physical test will be conducted concurrently from 12 November 2024 to 26 November 2024 the medical exam success ngai rok ni bagai je sekang pila medical test khlaijangai sang omhai test khaimani pore physical test najangnai haike physical test engke 12 November ni siming 26 November us date no saklaijangmani sekang pila na date apone ni rok 20 November no ni rok ne seka o jaga date ni go ni rok jepha date dot thangai ne physical test ni bagai tabok ni rok medical test ni bagai mak thangai ma sekang reporting time o thangmani pore physical test maronai je medical nirokni joto thik thak ngui tong hangke physical test maronai pahaita te kaisa angke date habane 12 November ni siming 26 November jora o rally chole nai pohai te kaisa educational qualification o jeng post ni bagai naileni tabo soldier duty general duty ni go class 10 metric pass 45% mark angani nangnai engke soldier clerk ni go 12 pass angani nangnai jephro stream ni angui tongnai rok apply khlaimanai arts science commerce omhai 60% tongui tongnai rok apply khlaimanai eligible ngai soldier clerk ni go je subject 50% tongui taboni roni English and Maths account all subject tongui tongnai rok ke je science subject ni ngui tongnai rok ke 50% mark kene eligible ngai class 12 ni go soldier tradesmen and all tradesmen except housekeeper and mess keeper post ni go apply khlainai rok ke soldier tradesmen omai je tradesmen ni go joto apply khainai rok housekeeper te mess keeper ro je apply khainai rok ke class 10 pass unkene rok o jaga go apply khlaimanai 33% unkene apply khlaimanai simple rok pass ungjak ungibu apply khlaimanai
te kaisao naike soldier, tradesman, housekeeper and mess keeper nigo naike 8 pass hingkeno o jaga go apply khlaimanai sudu 33% hingkeno apply khlaimanai simple pass ongjak ongaibo tei minimum physical test standard requirement nigo age nigo chung naike age, height, weight, chest nigo naike 18 years ni siming 42 years ra ngai tongkhe nirokni age o omono really ni bagai eligible angnai height nigo hingke 160 cm hingke wngani nangnai jede northeastern state hill region o je tongui tongnai rok hathai saka go tongui tongnai rok hingke west bengal, darjeeling and kalimpong district o jaga ni hingke 157 cm wngui tongke height nigo eligible angnai weight nigo hingke 50 kg wngani nangnai minimum chest nigo 82 karogani nangnai police haroyagai 77 cm angrogani nangnai angjak angani nangnai police haromani pore 82 makaronai tei relaxation rojaknai ex servicemen tei war widows and widow of ex servicemen bohai wngui tongnai rok je bwsa ganang tei chakri khaigai yakajak tei omahai joto wngui tongnai rok hingke relaxation rojaknai height nigo 2 cm weight nigo 2 kg chest nigo 1 cm outstanding sportman international, national and state level nigo je sport certificate tongui tongnai rok je sportman ni bagai borok hingke height nigo 3 cm relaxation manai weight nigo 3 kg relaxation rojaknai chest nigo 3 cm chest ni relaxation tongnai hingke physical tabok ni rokni relaxation to sawiro ha physical fitness ni test nigo hingke running busukma ronai hingke naidi 1 mile run ma khlainai push up ma khlainai balance tongani nangnai 9 feet ditch and tread test for tradesman ni bagai asuk physical test rok ma khlainai o jaga o tei document main hingke nirok document ni bagai sigui thangai nirok rogani bagai hingke document tama matlangnai bohaino changnai ni laini kisa document require je document nangai tongmani hingke birth certificate tongani nangnai hayakeba class 10 ni nirokni date of birth ganang admit card rok tongani nangnai bohaino tilangi ma thangnai tei educational certificate with mark sheet including board certificate in original nirokni mark sheet original tilangi thangani nangnai domicile certificate with photograph issued by Tahsildar district magistrate nirokni PRTC je Tripura go tongui tongha hingke PRTC certificate nangnai je photo ganang omahai PRTC nirokni Tahsildar ni hayakeba DM ni PRTC sign rojak ongoi brokni omahai ni najak ongoi tongkhe nirokni PRTC brokni je namani nirok district ni amahai Tahsildar ni phano hayakeba DM ni no phano nirokni PRTC tongui tonghangke rogui manai tei 20 copies of good quality passport size color photograph angani nangnai 20 ta nirokni 20 ta photo quality kaha quality telangai ma thangnai passport size photograph engke tei nirokni nangmani omoke document tei kaisa angke pan card aadhaar card matlangnai caste certificate community ST certificate bohairok matlangnai bobo photo ganang photo Tahsildar subdivisional magistrate haikeba DM SDM DM o boni engaibo cholenai religion certificate to be issued by the Tahsildar DM SDM if not mentioned in the case certificate
nirokni religion certificate tilangani nangnai tahsildar haikaba DM bohaini wngani nangnai character certificate tilangani nangnai character certificate with photograph issued by village sarpanch municipal corporation SHU head of educational institute within last 6 months character certificate nirokni photo gonang wngani nangnai character certificate o village ni sarpanch tak panchayat ni phano tilangui manai haikeba je town area go tongui tongnai rok hingke to municipal corporation ni no tilang manai te kaisa hingke SHU o jaga ni no phano nirok namanai haikeba school head of educational institute within last 6 months nirokni school ni no phano tilangui thangmanai bobo 6 mas ni kasa hingke wngyakanai 6 mas ni saka hingke wngyakanai bohaita hingke tei merit unmerit certificate tilangani nangnai village sarpanch je panchayat ni haikeba je town tesing bro samahai last 6 month ni hingke wngyakanai relationship certificate of individual who are son of serving soldier son of ex-serviceman amongke relationship certificate je kaijak hingkei tongha hingke tei service khlaigui je chakri khaigui yakajak borok hingke o certificate of matlangnai relationship certificate je merit certificate o mahai rok hingke tei declaration certificate borok jaga borok hingke je relationship certificate o hingke nirok declaration khaigi matlangnai bo hingke 10 taka damni kaisa non judicial stamp paper bobai nagui first class executive haikeba judicial magistrate ni no telangui sign khaijak wngkhe cholenai je gazetted officer ni haikeba judicial magistrate je lawyer rok ni advocate rok ni amhai rok stamp paper rok matlangnai je kaijak wngui tongnai rok te kaisa hingke boni line no original teachers book of ex-serviceman with name and date of birth recorded in it bobo same o jaga ni original teachers book certificate je ex-serviceman rokni bagui borok hingke je omo hingke ang rokni bagui samani si je chakri khaigui tongnai haikeba yakajak rokni bagui samani o je relationship certificate nangnai hi samani kni go songnai hangke sport certificate issued by national state sport authorities of government bodies of particular sport international senior junior international national khelo india games state level up to 4 position in team state school team sport certificate nirokni tilangani nangnai je tongui tongnai rok hingke national tei state level ni national level ni tei school level ni junior senior omahai certificate tongui tongnai rok hingke nirok telangui thangmanai nirok omono apply khaigani bagui nirok broni website o visit khaigi naidi join.territorialarmy.gov.in website o hagui nirok rally ni bagui form rok download khaigi joto details rok nirok nagi manai je interest tongnai rok hingke nirok apply khlaidi nirok ni bagui omo belai kheno army ni bagui opportunity kaha sokaijak je video no masak share khailadi amai kenen support laidi je samung naitugui tongnai chakri naitugui tongnai rokni bagui je army no wasugui army no chajaknai je army chakri khaigani hi belai khe interest tongnai rokni bagui proni o jaga o video sogigani bagui hingke tei next nalainai je chung daily update naimani National Institute for Locomotor Disabilities Dibangjon kaisa National Institute for Locomotor Disabilities ni bekhak teike o job notification omoke tini ni update o private job ni koroi apana government ni no nirokno ang daily na update roi tongani hi sajakba daily na update
daily ni update video ko ni rokno government job ni bo rokno update rogoi ni tongo ke amono kaisa je eligible ngai rok jotonw apply khlai manai ইনস্টিটিউটের সম্পূর্ণ চুক্তির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদগুলোতে নির্বাচনের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপস্থিত হওয়ার জন্য যোগ ভারতীয় নাগরিকদের অবগত করা হচ্ছে পদগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো পদসমূহের নাম পদের সংখ্যা কনসালটেন্ট এডমিন খরকসা কনসালটেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিগো খরকসা ও কাইनै যে তং এডমিন তে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পোস্ট নিগো যে এপ্লাই খাইনে রকমকে 23 অক্টোবর 2024 বনি লাস্ট ডেট ডিজিটিং স্পেশালিস্ট পেডিয়াট্রিলিয়ান্স কনসালটেন্ট নিগো কে খরকসা ভ্যাকেন্সি 25 অক্টোবর 2024 রকনাই Consultant Pathology Nigo Koroksa vacancy Senior Resident Orthopedic Koroksa 3 বছর সময়কালের পর 3 বছর ni bagai engkete Orthopedic Surgeon Consultant Nigo Koroksa Visiting Specialist Neurologist Consultant Koroksa o post nigo apply khaine rokni rok interview ni bagai rogi manai 23rd ni siming 7 November 2024 mononi rok interview rogi manai apply khaiga ni bagai ni rok apply khaiga ni bagai form fill up khlaidi online tei form fill up ma khlainai eligible rok pusuk nangnai ni rok jotono details rok ni rok nugui manai o video login khlaidi www.nild.nic.in website o hagoi nirok joto details ok nugui apply khlai manai inkete amuk next junior mathematics olympic 2024 o bukhak tike registration ni bagai sokai jak amuke olympiad 2024 je Olympiad ni bagai exam ronai hi registration khaine hi wasugoi tongnai rong ni bagai je class 8 o pore gei tongnai student rong ni bagai Tripura ni last date registration October 30 2024 ro amnani rok last date registration dakti dui ma khlainai te Olympiad bone date inke je exam cholenai 10 November 2024 ro Sabrum division ni je organize amno bobo sub division ning khlaimana inge Sabrum Girls High Secondary School Belonia Vidyapit High Secondary School Santri Bazar Baikora English Medium High Secondary School Amarpur DATHS School Udaipur Ramesh English Medium High Secondary School Korbuk Panjiham High Secondary School Sunamura English Medium High Secondary School Bisalgor English Medium High Secondary School Sudana Devarma Memorial High Secondary School Teliamura High Secondary School Kwai Government High Secondary School Birendranagar High Secondary School Mohanpur Class 12 School Kamalpur Class 12 School Kolai Class 12 School Sailengta Class 12 School Gondasora Class 12 School Kumargar Girls School Vidyanagar High Secondary School Golden Valley High Secondary School Kanchanpur High Secondary School Bilthol High Secondary School TMS ro je Agartala ni hinge contact lagi nadi je homongge organize joto jaga ni ne rok participate khlaiye exam rokoi manai Olympiad ni to jinok joto ne sagi mana Olympiad dengkha exam rogoi scholarship magai selection ngai rokno scholarship mas rojaknai je tikinai rokno je qualify je ngai rokno rang rojaknai omohai aini bagai je class
এই do pore goi tongnai rongke nirok participate khailaidi exam ni bagui haike nirok jotonw price rok magi manai total price rojaknai 1 lakh rojaknai je first price nai rok no te 10 position among the first 10 position sole holder of the state merit list je merit list nai rok no nirokni joto jagani nirok merit list la hangke magi manai hingke nirok rolaidi omaikene nirok rang omaikene magi manai je exam select nai rok no bagi hingke tini update aseng nang sinai friends song nirok video no paithak jora nai mani bagi nirok paiplay hambai omaikene support oi tanglaidi te nirok friends song share khailaidi nirok daily update video go no omaike government job rok nirok nugui manai video belai longai thanglang kaisa jaga nirok no joto notification details ke roi romani bagi ne video belai longai thang friends song nakardi sayangi tong hangke jotono hambai